Чуваш автономия облачне ергеленеринбе шер жылы шитнине халалаза халық сен туслыген шуржи кубыс шизен адыл жейінжи тубжу фестиваль конкурс иртерджі. Вылыхали елана генебек онлайн иртре. Унда алы ытлалыста худшынжы. Надежда Александрова тепленерей. Адыл жейінжи тубжу фестиваль конкурса культура министерстве пужарныбе халық сен туслыген шуржи екіміш худ ергелене. Унда вун загыр жылдан бушлаза тығыр вуны шулдаранақ пулдарулы жинзем худшынна. Візен ежінже профессионал земде, хыделін верене кубысшы земде. Ша фестиваль конкурс был икимш худы дейт болзан да білдірдертерін чей біріна. Жал был шинелле, шине формат па, ремш ход пулать. И бір піле пірінде. Тінжере, кажолла вирус алхасны бірге, бірін нумай мероприятие зем интернет ушлахне гечеш, онлайн гечеш. Шанбада и бірде, ша конкурса онлайн мели бір терепер, интернет сайт трайр терепер. Бірін республика ран пиди нумай хучнаган зем. Копысшы зем, мәншінгезіне берін ветха республикиде шәрбін юра, шәрбін сава, шәржеве, дәрі шәржеве, апла бұлзан, берін оста шинзем бедінумай. Юрлаган, ташлаган, тәрлі инструментсімбе біляган зем бедінумай. Бізен хұшынжеві копысшы зем, чыны бәхте хазин, полдарулықне, шағында қадарқма бұлдарашы. Візем республикари Бунчичи районда бурнаган зем, Мари Елдан, тада Мурманск облачын жен. Кубыс шизен репертуарынже халық юризем, так Максим тада халхи авторзен юризем. Конкурса хучнаган зен пулдарулыхне сумлы тюризем хаклана. Премеш вырына Шубашкар районенжи Валерий Васильев тивишне. Малды вырына духны зембе бірлех кубыс шизене терле номинация балыртна. Халық елы ергене упранышын, хыне еврлихшын, шиндерю батне талбыннышын. Патриотизм жында чихастар изіне уйрым суйланы. Конкурс екіміш хуткана ирчі бүленде выл халыға келішеген, шинзене бірлештереген уя бұлзадыма елгірчі. Кубыс шизене сталы хибе республикри халық пулдарулғын центрін сайдинже, тада интернетра палашма булать. Чувашень Гларом Вали, Надежда Александрова.